رادیو دنگ گل، دنگ آزاد و زلال، دنگ هری خوش، دنگ ویا. جبرنامه کلیین هنری امثلا و حسکرین خوش بو همو گوداران ریدکن. باشور با کور روش آوا و روش هلات. در وی ولات گریلا و چیاین آزاد همو گرتین آزادیه لهر طاقه لهر باجره کی امثلا و حسکرین خوش بو همو گوداران خواه ریدکن. بله گهدارن هجا هفته بره ما برنامه چه نکر عملی برین خواه جبو و دخوازن جبر کبر هنک در فتن بسکریکن تکنیکی چه بون من نکاری اما برنامه خواه ده هفته بهوری دا چه بکن لی دوی هفته دا ام جار اکدن بوارانه به میوان اکدن به خلق اکدن به راوش اکدن ام بوارانه بله گهدارن هجا ام جار اکدن حسکرون اصلاق خواه جبو حمیان ریدکن و کتی زانین اف مه که پر داگرتی در باس بود به شاهیان به سرهلدانان به هلوست گل مه که وصل داگرتی در باس بود وک هشته آداری وک نوروز و گلک جانان در برنامه مدا هر دوباره ما هشته آداری و نوروز لحمی گهداران پیروز کرد هم جارک دن دوی برنامه دا دوی خلقه دا دکیلین که امنها دنگ خودگینن و دنگ واجش بو کواری ما ام جارک ده نوروز و پیروز دکن هشت آداری پیروز دکن همی جشن شاهی کدوی بهاری دا چه بونم لوا پیروز دکن هر وحاجی دوی هفته دا جی وک هفته قهرمانتی وک سالوگرا شهادتا اول عدید بیرتینن و ام دو بیجن همی سلاف و حسکرین ما جبو پیشنگ گریلا اول عقید و همی گریلای کنال سری چیه در بین مزن داگرکری دخن و هیوی آزادیه نه اصلا و حسکرین خواه جوارا ری بکن بله گهدارین هجاج بکو وین دنگ خواه جمارا ری بکن نیرین خواه جمارا ری بکن همه هجمار تلفون خواه هر دم جوارا بدن هجمار تلفون ما بوی رنگیه 0096 399 195 96 17 بله گهدارن هجا ایرو میوان ما ایوی خلکه هنرمند آزاد ولاته هنرمند آزاد ولات باجار دیر سمیه ایرو هم دوی خلکه خدا هم دو چند باجار دیر سمیه به هنرمند آزاد ولات را ما مستعد تو بخیر هاتیه سر چاوان و برنامه ما کلیین هنری تو بخیر هاتیه نه خیلی دارم سپاس دکن سری دا گذروانی که ما گذار دکن هم سپاسی وان دکن دستان گلی ما ولاد پاریس و گلی ما تب شاهین هشتی آداری و نوروزی بون هم نوروز وان پیروز دکن هم سپاسی وان دکن دستان روزی که بواتا سالوگر شهادت اول اگید شخص اول اگید تا همو شهید شورش بیرتینن هم پی دو زوان بن گلک سپاس حوال آزاد حوال آزاد ده روژن پیش مداجی وک افهیو کو در باست به ما گوتش ده هشتا داره نوروز روز سالوگر شهادت اول اگید روژن پیروزن روژن کو گل ما لهر داره جواتان لار دار دخینن جوینال دار دخینن دوی روژه دا همیشه هیتن بیر آنین و به طیبت اف مهجی وک جبو گل کرد مهکی داگرتیه یعنی داگرتی به روژن سربلندی به روژن نو به روژن کو هم بیجن ج داگر کریه و ج روش خراب هم بیجن خلاص کری یعنی وک هم بیجن دم پیشینه ها اف مه ما دسه روزمانه بقدن 4 نیسان جیهه روزا جدای که بونا ریبر آپور بر گلان ام تشتی که هم دخوازن و داره جوا گهدار بکن و گهدار ما ببیسن وینجی لفداره لباجاره که کار و خبات خود ماشینن حاضرتی و آمدکاری جبو 4 نیسانه و جبو و روزه به چه رنگینه و چه حاضر کن هر سال چه حاضر کردن ملت به چه رنگی 4 نیسان پیروز دکه
Yani vak tezanin hafte kahramantiye ve 4 Nisan'ye be çün Nevroz bin heşti adarye be millet ve coşu ki biburin yani piroz dike jibo ve karukabaten meşandın yani servi karukabati encam dube yani millet coşu ki piroz dike Xudan wan rojan derdikevi watay wan rojan derdikevi Xudan deskefti xaw nirke xwe derdikevi evayna jî him ji bo wê milletî him ji bo me wek hunermendekî jî serbilindiyê lazim e mirov deskefti xwe biparêzî lazim e rojê ûlo wate mirov Xudan lê derkevî û ser zêde bike yani bikanî ser zêde bike kar û xebatê xwe erkê xwe welatparêziyê zêdetir Xudan derkevî ji ber ku em wekî gelê Kurd yani pir erzan nehatine van rojana bedelê pir giran kar û xebatê pir mezin em giştine van rojana ji bo wê jî yani daxwaziya me milletê me bêtir em bikanin van destkeftî xwe wate bidinê bikanin bêtir mezin bikin mayînde bikin ji bajarê Dêrsimê tu û Dêrsim jî naskiriye bi hunerê xwe bi çandê xwe wel ji Dêrsimê we çawa dest pê kir hem tu hinekî behsê xwe bike li Dêrsimê we çawa dest pê kir bandorê hunerê û bi çi rengî we dest pê kir hinekî em vê mijarna wisa bîne ser ziman ji bo guhdarên xwe yani Dêrsim Dîroka Kurdistanê de ûlo ciyekî wî jî yani ciyekî wî taybet û xaser heye yani taybet yani coğrafyayê wê coğrafyekî ûlo çiyayî ye coğrafyekî xwazayî ye ûlo ji ber wê civakekî wê heremê de jiyan dike bêtir mesela çand ser çanda resen rabîye ser çanda resen adet û taklîdê seqafetê resen rabîye demek mirov wê çandê jî dinirxîne heta dema dayîk salariyê diçe yani heta dema neolîtîkê yani zaten Elewîtîk tê gotin belkî îro tekiliyê wê yani İslamê ve jî didin girêdan lêbes ew bîro baweriya bi hezaran salan tê yani ta dema neolîtîkê tê demekî destladarî sultan nebû û civaka xwazayî hebû civakek axlaqî û polîtîk hebû jin wê civakê de pêşeng bû jinê pêşengtiya civakê rêxistinekirina civakê dikir heta wî demê diçe yani ew baweriya bingeya xwe jî wê derê digire û heta wê rojê jî yani ûlo gihartin û vegihartin di nava xwe de jiyan kiriye û hatiye ser wê baweriyê ve jî girêdayî ûlo civak yani cuda ye hindik taybetmendiyê wê civakê hindikî cuda ne yani bêtir mesela ser jiyana xwazayî ve diçe bêtir em bêjin tabî ye yani xwazayî ye giringiya çandê cem wê civakê heye huner gelekî yani pîroz e wê civakê de mesela amûrên hunerî gelek pîroz in yani wekî amûrê hunerî wek zindî lê mêze dikin yani şewek rihekî wî heye zindî ye yani ûlo wate lê bar dikin ûlo pîroz in yani ji wê civakê de mesela taybet yani bağlama tembur pir ew e yani pir pîroz e pir wate ye wekî dijî yani tembur zêdetir yani ne ji bo kêfê bêtir ji bo îbadetê hatiye karanîn yani wî baweriyê de tembur nebe îbadet nabe yani tembur baweriyê de yani cîkî pir sereke digire yani çewekî gora wê baweriyê de yani rêberê olî nebe bawerî nameşê
تنبور جی نبه او باهری نمشه یعنی هر دو یک به یکی نبه یعنی تشکی وسو هیه یعنی ve çandı bandur bun tabi yani jiber ki çand avadike şahsiyet avadike karakter avadike ahlak da ava kiren demek çantayı gutun pırtıştı kevinav hem ji ve çandı ava bun ve çandı meş bandur bun meş şahsiyet girt adet u taklidi xame ve çandı girtin taybetmendiye me ve çandı çevun ve çandı da jiber ki megut tembur huner pır ji ki giring digre yani her maliki de ev heye yani amuri ki huneri hey taybet tembur heye yani o hangi temburi hendik amuri dibek hebben ama tembur yani her maliki mutlak temburuk heye yani o mali da pırkeş ve temburi le dedin bağlama le dedin stran andı bejin yani mecus bu yani malama edici babem le dedi yani betir ez bavi kha bandur bum yani dem zarukati da bavi kha bandur bum ve ki dici demek kendi ki mezun bum yani muru demek ki derdore khairi naştike gunde khan de gunde derdore naştike insana naştike hendik insan edici hebun ulu levdedan ulu vak hunermendin heremi hebun emana ji bandur bun piştek me çun dibistane hendik me dibistan xwan an hendik mesela kerebeketin gundan televizyon çebun bulu çavi xadigir tembur ele da stran de gut spirvina bandur bu yani o emine huneri idi az fair bum ku idi yani meyli mine huneri heye ancam ve bandur bu ini hedi ulu ve tuna fakirti ve tuna buni belki astekte xwastin da am ne kan ya am huneri bikin mecul bibin beş ulu imkanı xwa ulu am hedi bxwa kuderk metemburik bidi tana ulu per mecul dibun bu kan fer bibin davi temburik meçe bu servena ulu am şukulyan me karkir ferbuyna meçe bu piştik ferbuyne demek ki ulu almandın kiçe bu edim per des peker per stran gotin ulu legerine me xort bu baştır yani me ulu feri şunere bul tabi yani Ali Berhemi huneri da ulu profesyonel karkirni da per mecale meçene bu hem revşame imkanı me dest nededan hem ji revşa velatı me dest nededan ki velatik bindest ber kırkırını da siyasete kırkırını ser milleti me ser velatı me demeşi yani ulu ber revşeji per imkan çene bu yani ki em huneri bikin yani hunerji rebaz ki tekuşiniye tabi lebes me rebaz edin damberxa jiboku em yani ver revşi kabul nekin ver revşera itiraz ki mehebe yani helveşt ki mehebe ser ve esas yam tevgeriyan havalen ku hunermendin şurajigeri ku am bejin hem nav karin gel hem nav rextına gel hem jî vek karê hunerê kirin yani divê rewşê de wî çawa vê tiştî dinirxînin yani hunermendek tedî yani niha gelek hunermend hene tenê karê hunerê dikin yani karekî din nakin dewe wîn him karê hunerê dikin û him karê şûrejgerî û rexistina gel û pêşxistina bêjin asta yê şûrejgerî asta tekoşîna berva azadiyê ji bo gelekî yani divê mecerê de wîn çawa dinirxînin yani huner tekili ve siyaseti rejî heye yani felsefe rejî heye birdozî rejî heye û pir tiştê fikrî û jiyanî re heye taybet yani huner ser yani rewşê welat rewşê civakê yani civak çi rewşê jiyan dike rewşê wî welatê çi ye huner jî lazim e ser van rewşana rabe
yani ifade ve revşe bike ve gotuna van revşana bike o beadaleti ki mesela دوی جواکه داک هبه و ولاتی داک هبه آن به عدالتیک امیجن داگرکریک دماغ سروی جواکی سروی ولاتی ورمشاندن هنر همبر ونا وک هلوستک درد کوي وقت شوازی کی تکوشینی برخودانی درد کوي لازمه درب کوي اجبر کو شرط مرجانه ونا لازم دکه پیوستیا کی پیوستی کی اوسا درد خنی ورته هنرمندی گری و راستی yani ve rasti baş bukune rast bukune o gora ve karu khabati khabike gora ve helvesti khadayne yani hünermendeki reşi velati kha revşa milleti kha dayne aliki ki hüneri bike beguman yani kalsite de habe kemani gelikte de habe jiberku cevheri hüneri nakukin civakinin yani hüner servan nakuki civakir radı be da afrine ve gutuna van o çareserkirine van nakukiyan van pırşkerekan da afrine xaç reya çareseriye reya berkudaniye de nişandı da yani hünermend vina kut çenabe kaddes bigiri nezikati ki hüneri peş bixini yani hünermendik yani lazım evlat Paris ve beri her tiştki civaka khaz bike velati khaz bike minaki venaji hene yani be tekuşina azadiye mirov mezebike şehit delil doğan da bigire hatta delila hatta viyan peyman gellik minak heneku ve hüner xaw embejin karu xabati xayn rixistini civaki be hevra kirine yek yani ve hevra meşandine jiboe yani tiştikirine mayinde biye ye mejindiki usabu yani mezedetir karur xabatin rixistini jibo azadiya civakê me esas kirt û bera jî imkan mecalekî çêbûn me xast em karê hunerî ji bera bikin û lo ji hindikî kar û xebatê me meşiya yani va yê rast jî va yani ez nabêjim her insanek wek me tev bigere her hunermendek me tev wek me tev bigere ama her hunermendek lazim e welatparêz be her hunermendek lazim e tekiliye hüneri xa, tekiliye hüneri xa, revşi velati xara, revşa milleti xara u tekuşine ke te dayin ve tekuşine ra çebike. O zaruriyeti ke yani. Be vena çenabe, be vena nameşi. Ne rasteci. Bele rasteci yani havel azadci bahs kir godarın heja yani le devera dersimi جبرکو امجی درس می یعنی جنیز دا دبینن گلک جارا یعنی بلکه از بخوا نچمه باجار درس می لی باجار درس می دمی کو ام ده ویناین دا دبینن دمی ام ده تلویزیون دا دبینن جانی ور جغرافیه و داره براستی یعنی جغرافیه ور رید ده کو ام بیجن چاندکی رسن هبه و کو اول آزاد جی بحث کر یعنی باندوره درسمه و باوری علویتی لگلک دورین کردستان جی یعنی باندور کری یعنی به تایبت هم بیجن وقت نزگاتی وان لحنبری تنبوره یعنی تشتکی پر گرینگه یعنی حتی دم مدیتیه هم دلک جارا دبینن تنبور بری کوار لیخستن ماش دکن و عنیه خواه لیخن یعنی وقت کچاوا یعنی مسلمانک دم کو قرآن دگره و ماش دکی قرآن تنبورجی به وی رنگیه اول آزاد هم لتنبور دخینه یعنی جتلین و مزرابا درسمه یعنی جوداره فیر بویه شوازه اکو درسمه و شوازه سترانبیجیه و داره و هنر و داره اول ما آزاد
جور فيربيه هم للتنبور دخينه هم جي ستراند بيجي ام نها اميج دنگ و آوازین حوالی آزاد هنرمند آزاد ولاد امی سترانه که گهدار بکن و پشت راجی امی هنکی لسر برهم و ستران و نویسین که هنرمند آزاد ولاد نویساندن امی صحبت خو نقاش خو بردام بکن برش سترانه او تباس قرآن و تنبوری کربو باوری از خازم یعنی سرویتش کی بجم یعنی باوری لویتی دا پرتوک نویسکی نینه yani ev pertuk eser kelam edilmeşi yani eser gotunan demeşi gotunan deviki demeşi gotunan deviki ji yani kelam ji beter betembure teser zaman yani beytan teser zaman jiber ve tembur dibe zamanı ve civaki ve bavariye yani berweb tembur pir giringe yani tembur jiberwe vak dibijin ya pertuk teditin vak çava yani her dinayeti ki pertuk ki vi heye ye Bavariya Aleviti daji yani ev pertuk ev yani tembur bixwaya bağlama bixwaya yani bağlama dibe vak tişteki zindi dibe tişteki zindi xwandineki zindi هري دبا يعني وك برتوك وك رهك وك مثلا يعني همو دخواز يوي جواكي امبيجن هيفي يوي جواكي امبيجن عادت و تقليد يوي جواكي ادب يوي جواكي تيني سر زمان ifade dike o mayinde dike ve gidiş dide berdevam kirin yani ve mane de tembur پر گرینگه پر پیروزه همه سترانه تا گهدار بکن بشرا سر تنبور و هنکی لدیر سمه یعنی تنبور بچرنگی زیاده تر یعنی لوداری وک هنرمند وک گل نزیک دبن همه هنک دن پرسی خوصا بکن حوال آزاد تمام ام سترانه انسان بجن سترانه که رو فلسفیه بیرو باری علویتی و تفگر آزادی تینی سر زمان yani felsefe aleviti tevgere azadiyet dini her zaman. Bale. Tekli vandı da çekirin. Bale godarın heja emin ha strane insan j denge hünermend azat valat godar bıkın hun ve stran. دوره خوزه جیهان انسان دیگرت داغ بهار جانان دادوره خوزه جیهان انسان دیگرت داغ بهار جانان تردکه نرخنگی درویش و مردان برده حقنگی جارون خواران تردکه نرخنگی درویش و مردان برده حقنگی جارون خواران انسانم انسان به فکر مانیان بینو برخدان به ایشاه الله جان طولو سر هلدان به جنگار زایان گیری لانه به لقمه و هرقای درویشان طولو سر هلدان به جنگا اگیدان گیری لانه به لقمه و هرقای درویشان
دمسال بهوری هین مای زوری دچلمش گل به حالو هیری دمسال بهوری هین مای زوری دچلمش گل به حالو هیری جان بده گتنه درویش و پیران ببینه نقشه دوستی و زردشتی جان بده گتنه درویش و پیران ببینه نقشه دوستی و زردشتی انسانم انسان به فکر مانیان دینو برخودان به اشاح الله جان طولو سر هلدان به جنگار زایان گیر لانه به لقمه و هرقای درویشان طولو سر هلدان به جنگ اگیدان گیر لانه به لقمه و هرقای درویشان سنجا دستلات چنا بتودم دشکی نشادم هوا و آدم سنجا دستلات چنا بتودم دشکی نشادم هوا و آدم ناهیل میجی و دل و بدن ببینه تبکشه نمینه بدن ناهیل میجی و دل و بدن ببینه تبکشه نمینه بدن انسانم انسان به فکر مانیان دینو برخودان به اشاح الله جان طولو سر هلدان به جنگار زایان گیر لانه به لقمه و هرقای درویشان طولو سر هلدان به جنگ اگیدان گری لانه لقمه و هرقای درویشان بله سترانا انسانم انسان گریلامه ده وردا وسا دوی ستران توی گوتن هوا لازد اف ستران گوتن یکینه آواز یکینه کنگی هاتی چه کرن که وسا یکینه که بکرتاسی تکاری به وسا بحثی وی بکه یه دنجی گلک ستران تهانه گلک برهمی تهانه بخواجی گهدار دکن یعنی گلک جارات سر اوی دا درد کهون یعنی سر تلفزیون ما قناه ما درد کهون يعني حينا چخص ستران چخص برهم اب برهمنا تبخاد نفسينه آوازي وان تبخاد شده که هم هنه که جگهدار را ویتشتیجی وسا بین سر زمان انسانم انسان سترانی که ما 2011 چکریه انجام yani خباتی ekibe yani beş ek kaleme girt nüvisand serhevda ani mürfkani beje heval زانیار زنده بود کم آوازی چیه؟ بله هم سلاو خواجه را رید کن وی راجی کمی راج سلاو دکن یعنی اولو مدخواستم قاده گریلا دا یعنی اولو اوی پیش بخنن یعنی اولو شواز هنر علوی اولو هندکی هنر پیش بخنن سرو اساسی اولو کاری خباتک مدامشاندن کو ام بکنن فلسفه علویتی ولو تفگر آزادی را yani tekiliye بدن çekirin zaten kazayı tekiliye که فلسفه آزادی انجام دا سروی فلسفه رابیه وک فلسفه وک وی yani temsiliyavi yani halevi nujene همون نبخاده ده هوینه
ما خواستم وینا جواکی بدن ناس کرن یعنی جواکی را بدن و گوتن و جواکی ناس بکه یعنی تفکر آزادی aslında komboyun همو فلسفه جواکینی حالی وان نوجنه بوسا ما بقاست وینا بدن و گوتن جواکی را بدن ifade کرن جواک ناس بکه راستی خوان ناس بکه yani hevdani ki ulu şey bu encam evan hevdanan nikaşan evan heva zanyar nüvisant o müzik şey eviye o pişrament ki ser şukhulyan o tişki başı derket yani ev strane usaya bes mukhabın menekani em kliba ve çebikin tane asta strane da ma وقت دنگ ماینه وقت دنگ ma وقت tane ma ما albümü da zikir 2021 من 8 ستران من تومار کر و نه وک albüm مثل یوتیوب داوشاندن یدیجی وک 14 ستران دشم da هبون من نوجی تومار کربون قیدوان متشکر گورا امکانان اوناجی من ها دای تب چنده yani teb çandwan hanki o bike ser bişkhole yani ser aranje karikabati aranje bişkhole amuran handik ser zede bikin o albüm bikan bu işinin yevji nad vakt proje dest teb çande dayı stranemin yeminin yani az xadını visinim müzik evanji yeminin gutun evanji yeminin پرانی اوسایه بس وقت قاسی نهایی که آماده کری بی قاسی بیشت سترانن من چه کرنه بس دمه که منا و کار خبات ریخستنی ده جی گرد و پر جاران مثلا و امکان دمه که هنری چه ندبو و تنبور من ندیدید مثلا 10 سالان من تنبور لی نداد اسم نکد شرط مرجع ورلوجی مجان کرن مدرباز کرن جبروی من بدتر yani گرانی خدا سر هلبسته demek ki televizyonu da an televizyon dibecim demek ki radyo küçük hebun desme da Sony ma televizyon radyoya da demek ki ulu bağlamak denge bağlamak stranlık bağlamak demek de ledan güzel dikir yani vakit dünyada bu yeme yani usta ya tu haberik batına mesela vakit işte falan deri tamburu kaya falan havali ki tambur avi haya yani mecard bu vakit mecard çıtı bejen o داستان اوینی هنه یا بله وکی مموزین وکی işte سیابند و خجی وکی لیلا مجنون yani مجاری او مثلا یمیجی وکی ویده بو از تنبور yani از bağlama her tat خواست خواه بگی هینه تنبوره که وک اوینا تای yani تنبور وک اوینا تای yani yani usadı bu بله yani من hissi ki usadı yani ki her mi خواست yani çıtı bebe baz خواه بگینمی هول ازاد ام دوی برنامه خدا ام هنه کی وسا تنبوری تا گهدار کن تجمرا قطع کی تنبور ایکو دلت تخوازه تنها جمره لخنه بلا گهدار ما ببیسن bu جوانان خازم دو پیویدش بیجم zaten ferboyun amne temburi yani çiroki ki viji hay ez de çum dibistani medrese demek roja ini xlas dibu ez mal draviyam دراویم کدر گندان اولو تنبور هبونه مد چوانه کار دکر جبو که او اندام و مالباته جوانن و مالباته demek ki bağlamaya bidin temburiye bidin az gudar bikim az le meze bikim az fair bikim berwe az mal edçum yani mal draviyam yani az ulu fair bum yani ulu meze kirne gudar kirne وی مرقه وی هیجان وی اوینه از فیر بوم از یعنی جوان وی دمی امکان نه هنه لازمه یعنی وان امکان راست کار بینن فیر عادت و تقلید خواب بن فیر چند خواب بن فیر امور چند خواب بن اما موزیک و تنبور ام گذار بکن
دست تساق به دم مجی تنبور دگرد دست گلک ایکو جمع مستر ایکو بری معلمینه بگمان ادکارم به برنامه و تشتیج بیجم دم مداج دم هم بچوک بن گلک کس دگوتن جی تنبور چه نابه من لیخینن وک حرام ده دیتن یعنی اوجی دبیت کو ام بیجن یعنی سدمک وی دیروکی و هناك جام بیجن سیاسی جی هی yani وصل ماده دان فکرنه دانا فکرنه کو گناه لی نخینن لی هرتم مالی دخست کسی کوجما مستر لی دخستن جی به تایبت جمارا دگوتن چاوا وینه تنبوری بگرن چاوا یعنی تنبور همه تو چاوا بخوازه نای را کرن دمیت تنبور بده دستی انسانه که اوی جی لی بخینه یعنی وک مراسیمه که ویه یعنی یوی مجارنا دل درسمه پرانی وسا چاوا یعنی وی اف تفگرن وسا تنبور کاری هنه که وسا بینه سر زمان تنبور بخوا اموری که یعنی کردستانیه یعنی ترک جبو که وی راستی حقیقت انکار بکن دبن اوی واگری ددن یعنی آسیا ناوین واگری ددن خوا گری ددن یعنی وک اموری وانه ناوان درکتیه بلاو بیه tabi o siyaset tavan o kırkırını o inkarı va giredaiye yani tiştek aydi ve erdingariye be aydi Kurdan be aydi ve yani coğrafyayı be vina inkar dikin tune dikin hava dedin gireden jibervi tembur jiberk aydi ve coğrafyaya yani velatiye ve civakiye aydi yani ve çandiye hemu Ali civakiye da ciddi pejrandın te dahat kabul kirin dahat kar anin yani civakiye hüner xav öna ifade dikir ibadet xav öna pektani lebeş demek ki yani İslam ket Nava Kürdistan'ı tabii ketine İslam eculu bir rahat ne bu yani olu şevazen daişi İslam üdemi ket Kürdistan'ı yani şevaz ki dagirkeri şer pevçun kumkuju ket Kürdistan'ı civaka Kürt yani İslam van şart mercanda yani zore şure da yani dara zore dibijin yani zora şure İslam kabul kir. Hendiki mesela vanek derdore çayı bun mesela civake ki xaçı angırt derdore çi angırt avan civakan hendiki mesela evha parastın biru bari xa parastın ama beter civake ki aliye deşte bun parastın avan ne bu van şart mercan da İslam kabul kirin ser yani ve kabul kirine desladari Ereban çebu des peki hatta ki ve deri de yani o ne bejin İslam eritişki ne bejin yani İslam ol ki cebu mervahiye ama ve deri de o he yani desladari te da he desladari cebu ku mesela talangeriye peş bixine İslam vak kras harakar ani yani deme desladari çebu desladari ser siyasetlik meşan ser civake siyasetlik meşan ser çanda civake siyasetlik meşan taybet demek ki ket Osman dest Osmanlıyan hilafet Osmanlıyan vayna pır xarab karani yani jiberve mesela evi Kurdan kadaha kirin yani vak gunahle var kirin vak او که بار کردن حرام لی بار کردن جبو کو او امر نه کارانین جواک نه پذیرن بله گهدارین هجاب براستی جی دوی کلی هنری برنامه ما براستی جی صحبت ما به هنرمند و حوال آزاد ولات را براستی جی تیرو تجی بو بله همه بری که هم برنامه خوب داوی بکن همه سترانک دنج دنگی هنرمند آزاد ولات گهدار بکن و بویرنگی همه خاطر خوشبا بخوازن وین هر هبن حیا گلی یک دن وین ببینن هر دروژن هنری دا سر فرچانه
رابونك رامان جيانا هبقا بانغا مرو واهي وديرو كاكونا جار باور ناكن جنيوي سازوردا Em dozdarinde mu zmani vendanı Azadiya cihan arman cuda hamas Reya hakikati bu me bu şevku dost Em vecina canda خداوند پیروز اموینا راشتی انا الحق دگرم انا الحق دگرم اموینا راشتی انا الحق دگرم انا الحق دگرم Em helvestik behekın Babek umazdekın Em bun soza şehidi Kerbela'ya Meşerine daynalı hem berzalıma Em ravestandına Zılma mezini Dişkine rumeta Gelav kulektik Seri